صباح الفل. وان داي ابت، يعني فاضل كده يوم على البطولة بكرة ان شاء الله. دلوقتي احنا المفروض متجهين الى مشوار قبل ما نروح بقى الفندق اللي هنعمل بقى فيه البوليجراف بقى والحاجات ديت. ومشوار بصراحة انا حاجة انا بقالي كتير نفسي اعملها، والراجل ده بصراحة بيعمل الحاجة وهو رجحها ان احنا نعملها. ايه هي؟ تعالوا نشوف. دلوقتي هنعمل حاجة، ودي أكتر حاجة المفروض مثبتة علميا إن هي بتقول لك نسبة دهونك صح، ألا وهي الداكس سكان. ده يعتبر زي السرير بتقعد عليه كده 5 دقايق، بيقول لك نسبة دهونك بالظبط. فكك بقى من اللي أنت بتسمعه على الإنبادي والهري ده. ده المفروض إن هو يقول لك نسبة دهونك مظبوطة. وأقول لك حاجة، ساعات بيغلط شوية بس بنسبة لا تذكر، مش زي الإنبادي خالص. Shirt off, right? Only shirt? No, you can keep it on. Yeah. All right, it's like 6 minutes, bro. Okay. You have to be like this for 6 minutes. Yeah, stay still. You see how like small this little thing is? Yeah. So on the zoomed out version, if you drop it here, or you drop it here, you drop it here, it's a big difference in your head. مش عارف ليه حاسس انها فخادة كبيرة قوي. حاسس انها شبه شخصية طالعة من مارفل بتاع. look like a comic. Facts, bro. Look at the sweep. Look at the bubbly muscle. Look at the delt. ليه The الكلام ده مش tricep. باين ليه؟ Why can't we see this in pictures that much? Dexta, whole body is 5.4, including your head and your brain 6.2. 6.2. But you see this 5.4, and that's subtotal without your head. Your head is 18.8 because of your brain. Okay. Brain fat. So your it's- body is like 5.4. 5.4. Yeah. 5% ونص نسبة دهون. هقول لك حاجة أنا مش مقتنع أوي بصراحة. I'm still not convinced. I feel that I'm more than this. You feel like you're more than this? Yeah. You're fine. This is dope too. Your bone mineral density, you're 1.4 standard deviations above the norm. So That's your bone mineral density is like better than 80%, 85% of people. You got this whole from the resistance training. This is cool too. So most men your age, 27 years of age, their body fat percent is this black line here, zero, right? The mean. So maybe around 22%. You're below the 2 standard deviations below the norm. Yeah. So you're in like the 99.99 percentile for body fat percent. بريبنج عشان بنحضر. تقول لي بقى الانبودي قال لك 3% وانت 3%، اعرف ان انت كده بتفتي والجهاز بيفتي عليك. سايقين بقى لنا ساعتين وعايز اعمل زي الناس قوي. عايز ادخل بص والله ماشي ازاي. والمفروض دلوقتي احنا ميعادنا البوليجراف كان من تلت ساعة تقريبا واحنا متأخرين. بس انا بقى هديهم الواحدة المصرية ايه ده، انا طيارتي اتأخرت ساعة ومش عارف ايه وبتاع. وندخل بس محتاج اعمل زي الناس قوي. بصوا عمال يضحك عليا. عندنا دورنا دلوقتي عشان البوليجراف. ندخل الأوضة نطلع. حاول أصور جوه. واحدة استجواب أفلام. Okay, we're ready. I'm ready. I am ready as well. Okay, so I need to read these questions, yes or no, out loud. Now? Yep. No, hold the paper. Okay. Read each one of them aloud, answer yes or no. Did you provide a valid identification for this test? Yes. Did you get a good night's sleep? Yes. Did you sign the consent form? No. Yes, did you sign it? This one? Uh-huh. Yeah, yes. Okay, yes. so it's a yes. Yes. Have you taken anything from the OCB prohibited substance list? No. Have you used any performance enhancing drugs for this competition? No. Have you ever considered taking any prohibited substances to enhance your performance? No. Have you ever been in a situation where prohibited performance enhancing drugs were offered to you? Yes. Have you been truthful when answering questions about enhancing your performance? Yes. All right. These are the questions I'm going to be asking.
I'm gonna ask him several times, okay? So you answer the same way all the Yes time. or no? Yep. I need to just lean it forward a little. Put your hand behind your neck. Move forward, because I'm gonna put stuff across. Okay, move forward a little. Ah. No, not the chair. Yes, Me? person, yes. Okay. All right. So I'm gonna put 2 strips, one on the upper chest, one on the lower. And I'm gonna put electrodes on your fingertips, and I'm gonna put on a blood pressure. Okay? Perfect. So keep your hands up. It's not supposed to be tight. So if it's too tight, it's not supposed to be loose. If it's too loose, you have to let me know. Okay, it's going well now. Okay. Have you ever had one done? No, Okay, fine. that's why I'm getting nervous. No, no, no nervous. No, no, No nervous now. no, no. Okay. Sit back, relax. And Your remove- right hand. Remove my. Yeah, you can put your hand down. Yep. I'm gonna put this in your ring finger and your index finger, okay? I want you to relax, take a deep breath, and think about nothing. All right, I'm gonna pump the blood pressure cuff, and it's not supposed to be tight. It's not. So if it's too tight and your circulation starts being affected, I need to let me know, okay? Okay. The test is about to begin. Remain perfectly still, breathe normally, and stare at a spot on the wall in front of you. Did you provide a valid ID for this test? Yes. Did you sign the consent form? Yes. Are you going to be truthful when answering the question regarding the enhancing performance? Yes. Have you ever considered taking any prohibited substance to enhance your performance? No. Have you ever used anything from the OCB prohibited substance list? No. Have you ever used anything from the performance enhancing drugs for this competition? No. Have you ever been in a situation where prohibited performance enhancing drugs were offered to you? Yes. Have you ever used anything from the OCB prohibited substance list? No. Have you ever used anything from the performance enhanced drug for this competition? No. Have you ever considered taking any prohibited substance to enhance your performance? No. Have you ever used anything from the OCB prohibited substance list? No. Have you ever used anything from the performance enhancing drug for this competition? No. Have you ever considered taking any prohibited substance to enhance your performance? No. This portion of the test is complete. Remain still until I release the pressure from your arm. Well done. We're good? Yep, you're good. Truthful? Yep, you're good. Thank you. How was it? Nervous? Very. Honestly. No. I don't know why. I was good when I was sitting on the chair. As soon as you put these on me, I was like, Oh, damn. I was like, no, this is not happening to me. all right, you're all set. It looks, you're gonna look better closer to the cam. You want me to come closer? Closer? Yeah, right there. Yeah, lighting is good. Yeah. Yeah, tight arms. Hard on the legs. Why are you shaking so much the legs, brother? Just because you're flexing hard? Yeah. Okay, so relax. Relax your mind. Flex it at 70%, 7 out of 10, not 10 out of 10. So you're not shaking, but everything's on. Just connect with the muscle. Close your eyes for a second. Feel your legs. Okay. With your front relaxed, bro. The more you do this with your hips, you're going to be able to flex that sartorius muscle more. Yeah, just really put your hips back like you're trying to show your ass to people behind you. Yeah. All right. You see how deep this line is now? Yeah. That's all you need. Just put your hips back. It's not that hard. You see the difference? Yeah. Big difference. Good. Chest up. Upper body's full as fuck. Good. Quarter turn.
Flex that pack a bit. Yeah, there you go. Just a little bit. Good. Quarter. Adductor's still full, right? Yeah. Yeah. Good. Quarter. Tense the bicep and the tricep just a touch. Good. Again, 70%, bro, not 100%. Just turn everything on. Front doubles. Front double. Good. Good. زي الفل. زي ما انتم شايفين طلعنا كدابين، وهو ده البوليجراف، وهو ده اللي بيحصل في البوليجراف عامة. ده اول بوليجراف انا هعمله، ما روحتش WMBF قبل كده ان انا اشوف ايه اللي بيحصل جوه، ولكن ده يعتبر اللي بيحصل. بتحط بقى تلبس بقى الحاجه والكلام ده كله. فدي كده اول حاجه. عندنا دلوقتي 100 جرام كريم اوف رايس عليهم نص سكوب واي، وعندنا حوالي 130 جرام لحمه مفرومه، وعندنا شويه ميه محترمين هنا عليهم شويه ليمون، عصره ليمون. دلوقتي بقى ليه يا ضوي ما روحتش WMBF دبي؟ خلينا كده نرجع شويه عشان اقول لك من الاخر ايه اللي حصل. يعني الخطه اصلا كان ان انا كنت عاوز اروح بطوله اسمها او اتحاد اسمه BNBF، بريتش ناتشورال بودي بيلدينج فيدريشن، والاتحاد دوت في انجلترا. والاتحاد ده من احسن الاتحادات الناتشورال، وده يعتبر اكتر اتحاد في انجلترا الناس بتدخله هو WMBF. تمام. قدمت على الفيزا، اترفضت في شهر 6. تمام جميل برضه. وكنت بكلم كريس بقول له دلوقتي الفيزا اترفضت نعمل ايه؟ والسبب اللي انا كنت عايز ادخل BNBF لان انا اصلا في الفتره بتاعت اخر 8 كان في شغل كتير تبع يعني شغل والدي، فما كنتش اعرف اصلا ان انا ادخل WMBF بتاعت السعوديه. فقال لي طب بقول لك ايه، في شو هنا وفي اتحاد هنا اسمه OCB Organization of Competitive Bodybuilding، والاتحاد ده انا عايز اقول لك هو اكتر اتحاد بيعمل بطولات في امريكا ببوليجراف، بكشف الكذب، بجميع الاتحادات. فلان معظم الناس فاكره ان الاتحادات الطبيعيه والاتحاد الطبيعي اللي موجود هو WMBF، لا دي مش حقيقه. عندك اتحادات كتير كويسه جدا. OCB ده اتحاد بقاله فوق ال 20 سنه، وعندك بوليجراف برضه BNBF نفس الكلام، وعندك UK DFBA United Kingdom Drug Free Bodybuilding Association، اسم خريان كبير كده. ولكن اكتر اتحاد معروف في الشرق الاوسط هو WMF، لان هو الاتحاد الوحيد المتداول او المعروف. عشان كده في ناس كتير ما تعرفش اتحادات تانية. البوليجراف بتاع OCB مثلا والBNBF هو 7 سنين. WMBF كانت 7 سنين لحد 2018 على ما اتذكر. ليه ما مش 10 سنين ما اعرفش، ما عنديش فكره فعلا. ليه WMBF خلوها 10 مش 7؟ برضه ما عنديش اي فكره. بس اللي انت لازم تعرفه ان في اتحادات كتير محترمه في العالم للطبيعيين يعني. فلو انت شخص يعني في امريكا او في بلد اوروبيه او في انجلترا او ايا كان، انت مش شرط تكمبيت في WMBF بس، لان في كذا اتحاد تاني. وبالمره انت عايز اقابل الراجل المحترم ده ونعمل بقى واحده ايه، كريس بامستد وهاني رامبوت كده مع بعض، فاهم؟ كوتش اند اثليت. والراجل ده كان المفروض ان احنا في 2021 كان يحضر البطوله بتاعت الفرعون الرشيق، ما حضرهاش عشان كنسلت، فبنعيد بقى التحضيره تاني يعني ببساطه. بس هي دي التفاصيل. فطب ما تيجي امريكا، بقول لك ايه، يلا بالمره الواحد يتفسح يعني. دبي بصراحه انا ما اقدرش اقعد هناك اكتر من 4-5 ايام، رغم ان دبي اعتقد في نفس الوقت يا 21 يا 22. دبي اون ساندي، دبي 22. ممكن يبقى في مفاجاه يوم 22 برضه، بس خلينا نكتشف. بس نخلص بقى الوجبه دي ونشوف هنعمل ايه. عندنا بقى الوجبه رقم 3. دي وجبه محمله، مليانه كاربس ومليانه بروتين ومليانه صوديوم. بس احنا عايزين بس نحاول نفتحها كده من غير ما نوقع اي حاجه. دي اولا من شيبوتلي. شيبوتلي هو مطعم مكسيكي، عنده بقى البولز والتاكوز والبوريتوز والاشياء دي كلها. نفتح كده بالراحه. عندنا هنا شويه رز، وعندنا نص فراخ ونص لحمه، وعندنا شويه
خضار يعني في النص، وعندنا في نفس الوقت عندنا شويه جواكامولي. ده بيبقى يعتبر بيز بتاعه افوكادو، رايت؟ بيز افوكادو. بس الماكروز ما اعرفش بالظبط، بس كريس بيقول ان الوجبه دي حوالي 90 جرام كاربس. واحنا النهارده عايزين نوصل لحوالي 350. الهدف النهارده ان احنا نحافظ على الفولنس بتاعتنا وننزل الميه زياده. نحافظ على الفولنس ان احنا هناكل يعتبر على سعرات الثبات، وننزل الميه عن طريق بقى ان احنا بنشرب ميه بطريقه معينه وبكميات معينه. انا بصراحه مش عارف انا هاكل الكلام ده ازاي، بس giving them a taste test. Yeah, dude. Basically I don't know how I'm Delicious. gonna eat this. You want me to give me this? Spicy too, حراق. So I'm gonna beef's good. Yeah, beef's nice. حلو ده. I love Chipotle, bro. غالبا هاكل البتاع ده كله في نص ساعة مثلا من حجمه يعني، بس حلو. احنا نخلصه بعد كده نروح عشان هنعمل التاني. تقول لي التاني قبليها بيوم، اقول لك اه هتعرف ليه. وبكده خلصنا اول كوت من التانيك. حاسس ان انا وشي باين ان هو انشف اكتر بعد التاني. دلوقتي ليا ضوي ما وريتناش لسبب واحد. اول سبب الناس كلها ملط حرفيا في الاوضه بتاعت التانيك، وبيلبسك عارف انت لما شراب اطفال كده، بيبي شراب بيدولك الشراب بقى ده هتعمل بيه ايه؟ هتلبسه حرفيا، هو شراب بمعنى الكلمه. والمفروض دلوقتي ان احنا هنعمل بوزنج. انا مش هينفع اوريكم وانا بعمل بوزنج. ليه؟ لان انا ما ينفعش لمؤاخذه البس اي حاجه غير الشراب ده، فهضطر ان انا اعمل بوزنج قدام المدرب بس، ومش عارف اعمل ده ازاي قدامه وانا لابس شراب. شوفوا في الوجبه اللي بعديها. مش عارف انا ايه اللي انا عملته في نفسي. شويه الفستق اللي كانوا معانا لسه ما خلصوش، عندنا حوالي 8 جرام. دي اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي الساعه 10:15، وعندنا اخر وجبه. عندنا هنا 200 جرام بطاطس محطوط عليهم شويه ملح، وعندنا صدر فرخه هناكله بالجلد عشان عايزين شويه برضو دهون. تقول لي صحيه مش صحيه، هي ماكرو برضو من الاول والاخر ومحتاجينها دلوقتي. وعندنا تمرتين. انا بودي والله فعلا اوريكم، بس انا لو قلعت البتاع ده دلوقتي التاني كله هيبوظ او هيروح في داهيه. كريس هياكل برضو نفس الحاجه، chicken potatoes and dates as well. No dates for me. I got an apple though. مفيش بلح. الراجل معاه تفاحه حاططها في جيبه. لا مش في جيبه. ماشي. وعندنا هنا برضو عندنا كريا جوت برضو. What do you think about the pre-go cola? I had it today for the first time. I really liked it. I usually don't drink Coca-Cola or Pepsi or anything, so it reminded me of like being a kid again. So I got to taste something that I don't taste on a regular basis. It was very good. So 10 out of 10? 10 out of 10, baby. Perfect. Yes, sir. الراجل بيقول ان هو اصلا في العادي ما بياخدش حاجات فيها صودا او كده، بس لما شربه حس ان هو من الاخر رجع طفل تاني كده. هو من الاخر الجيلي كولا بتاع زمان، حتى هم عارفين. كده نكون يعتبر يا شباب خلصنا الفلوج. فاضل اقل من 24 ساعه نكون لعبنا وخلصنا الماتش. وانا في الحاله كلها انا مبسوط جدا جدا بالمره دي، بالباكج. المره دي احسن الحمد لله من اللي فاتت، انشف اكبر. وفي نفس الوقت انا مبسوط بالرحله، ومبسوط ان الراجل ده بصراحه معايا جدا يعني. وبكره ان شاء الله هيبقى الشو دي، وتعالوا نشوف بكره ان شاء الله ايه اللي ربنا هيجيبه يعني ان شاء الله خير. احنا عملنا اللي علينا، متفائلين واثقين في نفسنا، والباقي نسيبه على ربنا. كده نكون خلص الفيديو. طبعا لايك شير وسبسكرايب عشان احنا متاكدين ان الفيديو عجبك من الاخر. وطبعا ما تنساش ان انت تشير الفيديو عشان غيرك يشوف الفيديو عشان يتابع الرحله كلها. وعلى الله ان شاء الله. كان معاكم سيف الدوم ايفولف. اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.